Na kapiji Nacionalnog parka Durmitor, oko 25 km od Mojkovca prema Žabljaku, su džinovska stabla stogodišnjih crnih borova. Jedinstvena prašuma traje skoro 5 vijekova. U njoj danas stanuju divokoze, vukovi, medvjedi, divlje svinje i gospodar planina Suri Orao sa rasponom krila preko 2 metra. Postoji priča da su u njoj nekada živjeli i ljudi. O crnim podima postoji veoma interesantna priča. Ona se ranije nazivala Poda i bila su naseljena. U tome naselju živjela je udovica sa 2 sina i kćerkom. Uoči Božića sinovi su otišli da sjeku badnjake, a kćerka i majka su ostale da spremaju kuću, da je pripreme za praznik Hristovog rođenja. Braća su otišla visoko u Tarske grede da usjeku badnjake, opučila je usov i braću zatrpala. Majka i kćerka su, radovajući se Hristovom prazniku, čitav dan pjevale, sređivale kuću i kad su to sve završile, najedanput vide da braća nisu došla i da nisu donijela badnjake. One dvije pođu njihovim tragom i dođu kuda je udarila usov, dalje traga nema i one su tu zakukale, a začuli su ih komšije iz sela, svi su dotičali da ih traže, tražili su ih da u samu noć i uveče našli zatrpane. Ta 2 brata bile su momačke delije koje se, ne samo da su ih voljeli majka i sestra, nego i čitavo selo. Za godinu dana u tom selu nikad niko zapjevao nije, a majka i sestra nikad nisu crninu skinule, vječito su kukale za njima. I po njihovoj crnini to se mjesto nazove Crna Poda.